تی جوتمه سالا 1957 ده لمالاتیه دست بکر. 16 مجداره 10,000 جی لپاریسی بداوی بو. سترانبیج کرد یه نافدار احمد کایا 16 سال بری جوالات خواه دور لخربیه کوچا داوی کر او به ستران و تارزین خواه هیجی دجی. Yaşayanlar bir gün ölür, bir gün ölür elbette. چیرۆکە ژیان ئەحمەد قەیا di sala 1957 da li Malatiyê dest pê dike. ئەحمەد قەیا gava ku 6 salê bû bi tembûra ku dixe destê xwe dest bi jiyana xwe ya muzîkê dike. Ji ber feqîriyê digel malbata xwe berê xwe didin Stenbolê. Li wê derê bi karê îşportekariyê bigirin heta hemaltiyê û di gelek kargehan da dixebite. Ağaçlarla, balıklarla, kuşlarla ben amenna. Ji xanima wî yê pêşî ji Emîneyê keçikeke bi navê Çîdem hat dinyayê. Paşê ji ber bêkariyê gelekî zor û zehmetiya aboriyê dît. Di vê navberê da ji xanima xwe Emîneyê veqetiya. Demeke şunda bi Gülten Hayaloğlu'ya ra zewicî. Bi vî awayî nazkirina wî û Yusuf Hayaloğlu bi vê şeklê dest pê kir. Ağlayanlar bir gün güler, bir gün güler elbette. Ahmed Kaya zarokê ji malbateke Müslüman yê Malatiyê bû. Dayika wî sergirtî bû, diya wî û bavê wî însanên binimêj bûn. Çiqas di ciwaniya xwe de jiyana wî li komeleyên çepkir derbas bûbe jî, di hemû jiyana xwe ya muzîkê da li jiyanê berfireh dinêrt. Çiqas ji stranên wî bêhna çepkiriyê bihatana jî, ew ji welatê xwe bi baweriya însanên xwe bi dînê xwe tim berfirehî dinêrî. Yarılan ekmeğin bu suydu, gözüm yaşarıyor, yüreğim yanıyor. Olmasaydı sonumuz böyle. Helbestên Nazım û yên Mehmed Akif Ersoy kir stran. Ahmed Qayayê ku xwediyê van gotinaye, gelê welateke ku ji sedî not û neh ji Musilmanan pêk tê, li hemberî maftariya zext û zorê kes nikare biparêze. Pêşiya derbeya 28 Sibatê li ber zanîngehan keçikên ku ji ber sergirtinê hatibûn mexdûr kirin jî li bawan cî girtibû. Di gelek hevpeyvîn û konserên xwe da xwedî li wan derketibû. Demokrat bûn viya pêwist dibîne gotibû. Saçlarına yıldız düşmüş, koparma anne ağlama. Saçlarına yıldız düşmüş, koparma anne ağlama. Çepkirên Tirk û Ahmed Kaya qet li hev nedihatin. Hin caran ji ber ku li Mercedesê swar dibû êriş lê dihat kirin, hin caran jî ji ber ku di gotinên stranên wî de evînî derbas dibe êriş lê dihat kirin. Lêbelê ev hemû yek bi yek hincet bû. Ji ber ku Ahmed Kaya zarokê malbateke Sunnî bû, ji ber ku demokrat bû, ji ber ku hurmet û rêzê li bîr û baweriyê dikir, ji ber azadiyê diparast êriş lê dihat kirin. Elimde değil, elimde değil, susamıyorum. Dema ku Serokkomar Recep Tayyip Erdoğan ji ber ku helbest xwandibû, ji aliyên derbekarên wê demê ve bi cizayê hepsê ve hatibûn kirin jî Ahmed Kaya li ba Erdoğan cî girtibû. Ahmed Kaya bi stran û kilamên xwe Serokkomar Erdoğan oxir kiribû û vê daxwaza xwe anîbû ziman. Ez rojên wisa hêvî dikim ku tu kes ji ber xwendina helbestan û stranan nekevin hepsê. Mixabin, kesên ku neyarê stran, helbest, bawerî, dîn, ziman, zimanê Kurdî, dînê İslamê, miletê Kurd û miletê Tirk tiştên ku aîdê wê bûn bi çavekî erênî li Ahmed Kaya nenêrîn. Sen de ağlama bebek, ağlama sen de, umut sende, yarın sende. Yağmur gibi gözlerinden akan yaş yine.
جبر کو گوتبو اسری لهمبری جون تا کو هزا خوش ستو که دگره راتکم به سالان حقارت و لینچ لیهات کرن Gözlerinden akan yaş niye? Bu suskunluk, bu durgunluk, kırgınlık niye? داویا کمپانیای لینجان ندهات لی پیشوچونا قیانت سکنی به میلیونان انسان جه حزد کرد مسلمان، راستگر، چپگر، ülküperest، علوی، سنی، کرد، ترک، arnavut، لاز و عرب herkes گهدار یاوید کرد و herkes جه حزد کرد هر وا ملت و گل ترکیه temsil کرد Ağladım, gözyaşlarım döndü denize. Ben derdimi kimseye söyleyemedim. کسین کو فرصت جلاچکا دیاویجی گرتبو کمپانیا که لینچ بهتر دا دست بکرن. د سال 1998 دا جبر کو گوتبو از زارو که مالباته که مسلمانم. لترکیه لهمبری سرگرتنی قادا قدخه روش بروش زیده تردبه. ترسامن اوکو اف قدخه سرگرتنی بگیجه حتا کوچه و کولانان. کس نکاره لهمبری لاچکا دیامن رابه و کس نکاره دستی خود ریجی لاچکا دیامن بکه. هکه تشتکی وها بکرن چه پیشگیری حوجهبه ازی بکم. او جبو قربان دربکارن 28 سباته. کریارن 12 ایلونه 28 سباته و 15 ترمه بون نیارین وی. Beni kaç kere vurdular, adını söylemedim. Of 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 of. جبر کو احمد قیا لهمبری دربکار و ظالمان ببو وی محکوم خریبیه کرن. دو کنسر که خدا وها گوتبو کس نکاره دست خود ریجی لاچکا دیامه بکه. دو کنسر که دنداجی آزادی جبا باوری ریزو فکران گوتبو. گبا خلات ورگرتبو وها گوتبو. ازی بکردی قریبه کی چکم و از زانم کو تلویزیونگرک ویرک هی کو وی قاسته دی بوشینه. Önümüzdeki kasette Kürt asıllı olduğum için Kürtçe bir şarkı yapıyorum ve Kürtçe bir de klip çekiyorum. وی روژه لوی دره جالی کمک کسین کو خوک خودی ولات دیتن هات لینچ کرن. Kürt ve Türk halkları kardeştir ve yıllarca da böyle kalacaktır. دوتنا روژه در حق ویدا مانشتن به اخلاق خطاویتن. Uyudu, gözüm yaşarıyor, yüreğim yanıyor. Olmasaydı sonumuz böyle. دو سات فکرن دوزگرین در بکاران دست بکاری خو کرن گله لسر مالاوی هات رشاندن دف جوالات خوکو او خواست حزد کر بردا و بنچاری بری خدا ولات خریبیه پاریسی. Biri saksımızı çiğneyip gitti. Biri duvarları yıktı, camları kırdı. Fırtına gelip aramıza serildi. Biri milyon kere çoğaltıp hüzünleri, her şeyi kötüledi, bizi yaraladı. لوی دره تم پیام دشاند از ولات خو پر حزد کم از جه حسرت ولات خو دمرم. Ölürsem hayatımda istediğim bir tek şey var. Bir tek şey var. Asla bu ülkeyi sevmiyor demesinler. Asla yani. Ben Edirne'den Ardahan'a kadar bu ülkeyi çok sevdim. Göğsüm daralıyor, yüreğim kanıyor. Olmasaydı sonumuz böyle. سترانا ویا داوی وهابو لی حسرت ولات من بگره. Ya beni sararsa, ya beni sararsa, ya beni sararsa, memleket hasreti. Ya beni sararsa, ya beni sararsa, ya beni sararsa, memleket hasreti. حسرت ولات وی گرد و دلوی ایدی زیده برخونه دا لولات خریبیه لسرگونه لپاریسه بچاوین گری جیانا خوش دستا لپشتوی میلیونان انسان گریان.
Em tücari Ahmet Qayaj bir nakin, o nadınc bir kirin. Leser ve gotnawi em tim wî bir bînin. Bila her tiştî ji mira bêjin, lê nebêjin ji Türkiye hez nakin. Yüreğim kanı olmaz